بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, dari naisab kita ni waktu kawiaksahan bang maabot in waktu hawihadto paunin taniyo in kawiaksahan pagpangadji hatiranan ini amin pagpangadji kagunahan sing kita niyo aula na imma sanatu biyawon masa huling zaman atau kahinapusan sin manusia amo sa kahinapusan wairuun na nabi atau wairuun na nabi iwan rasul pakariun sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay maglilay sinatulan dayang hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala timubtub na hakahinapusan nabi iwan rasul junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Mga katautay manguran, mga anak apo na muatiranan, masi kami manghindua salita manalam salam sin sa taud-taud salam pagbalik-balikan antara sing kami iban sing kamu nagdurungog haruman ini hiatud na mo na isabmaon pahadarat sing kamu in ganap pangadjian hakawiaksahan sing kita niyo pangadjian bunga sing pag-iman aula na amin hantara pangadjian hindu sing guru pamurid amin masi kita niyo pangadjian bunga sing pag-iman amin naraak kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala mangandul kaniya manukbali kaniya singkatan pakarajaan na to apabila kita nungawgot na katan pakarajaan na to yung sud na to na yan pahadarat si Mahasuci Mahatinggi. Kaya sabad to salam doa namu salam kasilasan namu ang mga anak kapo na mo hatiranan.
mga kakasing sin Allah subhanahu wa ta'ala, napangaddi tanina sin limaway, in bahagian sin pagpangandul patuhan, muna kaya wajiban kita niyo, hibugso taniyo, yung sudtan yung katan pakaradyaan na to, pamahatsot si mahatinggi, inukuman niya yadto, wajib tiap-tiap siulakan din kato taniyo. Hikarwa, nari kita ni manjari mangandul, liangan, in hibugso na to, in pakaradyaan na to, mapuas daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katuhan tara sing kita niyo, hakadar kakausan sing kita niyo, amin aun, pagbaya atau aun kakausan sing kita niyo, manjari, magpangandul, inaantara sing kita niyo, pakaniya. Innangandul, diubugso niya patuhan, in piangandulan, damikyan, diubugso niya ra, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanapan na to yadto mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindasiw in gawgot, mangandul sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nila nariugso in katan pakaradyaan nila, malaingkan, hiyang buok nila na sadya, biugso nila, pamahasutsi mahatinggi. Palmansin Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna, sa bunal tud, palmansin mahasutsi mahatinggi, in matan sa bunal wal iman, amin niya amalan sin jantung niya, in rukun iman unun, sarum sa adlaw, kauhaan tagupat ka dyan, tutug siya hawla niya iwan hatulakan siya, in mga sila yadto, nagulal sila bariman, amad to mga sila bariman. In kahantang nila yan, maling ka tinatay nila, malanu inatay nila, sutsi in pangatayan nila, pakain, malanu patuhan inatay nila, sutsi patuhan inatay nila, iban malingkat pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan nila. Piyadi nindagbus niya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah, matan beriman, amin malingkatin atay nila, balikan tanin, sutsi atay nila, malamin atay nila, apabila masabut, ingan si mahasut si mahatinggi, wajilat kulubuhum, manalukan in jantung nila, pagkabasaran si mahasut si mahatinggi. May tayad tumabihad tindagbus niya, sa mabiyad to into, malanu sutsi iban malingkat. Dahil sa mabiyad to, apabila masabot, ijadukir Allah, masabot, ingan sing katinggihan si mahasut si mahatinggi, manalukan in pangatayan nila. Maita, way na sa rayaw-rayaw na sabot. Way na sa rayaw-rayaw nga na sabot, amunin nga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan,
Hasabab sing kabasaran yadto nanalukan in pangatayan nila pamahasud si Mahatinggi. Yadukir Allah nasabut inghan sinallahu ta'ala. Hikarwa wa ija tuliyat alaihim ayatu atadila maghasya in ayat sin Allah Ta'ala. Ayat unin jumatukan nila jadatuhum imana kaya taud sing karayawan unin karayawan timaud yan pamarat saya patuhan. Mga anak po ng bangkitan niyo magkagunahan, magpatauran pangalta, magpatauran pamulawan, magpatauran uno-uno na patatauron. Ayaw na to kalupahan. In subay tuod patauron, amo na yung pag-iman. Ba't sabab in iman, magtaod, iban magtiw-tiw. Magkusog, iban maglamba. Bihan mga tuan. Dahil nga sa bagad in Hindu siguro, pamurid, di ayatin, piyataod ko na lang ng katan kawayaan ko. Labay rin nga kawayaan sintuhan sa in piyataod ko sa taod-taod. Amo na yung biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ija dzukira Allah wajilat qulubuhum wa ija tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Yan tuanin at taymalani. Bihan mga anak po inatay sutsi. Bihan mga anak po in pangatayan malingkat. Ang painhamasan na ito ini, nagpalingkatin tao pa tao. Di magdaog. Sabab in malingkat, pag sa amin niya malingkat na siya. In lupa, pag sa amin niya malingkat na kuno siya. Na. Hinian hantara singkitan. Inaantara sintuhan dugayong siya in makawaita, siya in nagbaita, siya in magpi si malingkat. Dahil nga sa babiyad to mga anak po, maun kita niyo palingkat kawayaan sin Allah Ta'ala. Mahinda siyo sila yan, hangkan sila malingkat. Ati'ullah wa rasulah. Piyagtaatan nila, intuhan nila, iwan iagad nila, innaraak sintuhan nila. Kaya nga sa mabiyan, aun kabtangan sin mga sila na kauna rin katutan amin nabaugbog sila rin katutan nyo hapag-agam. Ingkabtangan nila para kato iwanan tarasin sila. Pangilahan sin nagtataat patuhan iwan panabi niya para sumni. Uno yan tuan, kabtangan haupo-haupo da. Ninagi nila at taqiyo
nagtatakwa, nagmamabuwa patuhan, hinihinang sindaakan sintuhan, labay nga pagtaat kaniya, iwan pangagad, hanaraak niya, marikato, amo na junjungan tanu alayhi salatu wassalam, la yaf'alu ma yurid. Di sila maghinang sing kabayaan nila. Naunin hinangon nila. Inhinangon nila kabayaan sin nagpapanjari kanila, amon nagdaap kanila. Hangkan na yung ninabihay ninhiwal sing kita ni manusia. Hinang nato maning kabayaan sintuhan nato, wala nato iyagad din kabayaan niya, kabayaan nato niyagad nato. At tawing kabayaan sintuhan, giyanapan nato, pakabayaan nato. Na, aung deta sintuhan ka to. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Allah Ta'ala nagdaak kato tanyo. In pagdaak kato tanyo sintuhan, di siya kumakarayawan kato tanyo katanta. In pagdaakan sintuhan kato tanyo, wala kita niyo piyahunitan. Iwan pagkaon na to marayaw. Iwan pag-inom na to marayaw. Iwan tutugan na to marayaw. Katan sing kahuhunan na to dumiwan adlaw, marayaw katan. Wala kita niyo, diaak sintuan hakahunit. Sa diaak kita niyo, hakaluhay. Na. Unang baita niya, di niya tayo maun. Inamita niya rin tayo maun. Sabab himinangin tao simbukon kabayaan niya. Sinaun atulan di hutang niya. Innama yatakabbal Allah. Sa bunal tudan Tuhan. Intay maunda sin Allah Ta'ala. Innama yatakabbal Allah minal muttaqin. Intay maunda hinang sin Allah Ta'ala. Amulain mga sila nagtakwa, nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nila hinangin kabayaan nila, sa inhinang nila, iagad nila tuod, in kabayaan sin nagdaak kanila. Aturayan tuan. Dahil nga sa mabiyanin sila ini, hat sadya na sa butingan sin kabasaran sin Tuhan nila, nanalukanin atay. Nawasya sa din ayat, gimanap in karayawan. Na, ini katuno. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wala sila nangandulaw nuno pakarja. Sa biyaitan sila sinallahu ta'ala, ay kamu tuod mangandul pa isiusiu. Bapabila kamu gawut na, naisun na kamu, plansyado ng katantan, ubos na, yung kasabab-sababan, tukbalan niyo na pa kabayaan sintuhan, ay no na tukbalan pa kabayaan sinisiyo-siyo rin kaniyo. So, tuon na sabo. Mag-agad. Kabuga sa Allah subhanahu wa ta'ala, iman kasanyang kahanong sinatay, ini katu pangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tuwan. Na, hindi siyo sila yan. Inaun ka nila kabuga. Inaun ka nila tumanina.
Inaun kanila pangandul pa Allah Ta'ala. Hindi siyo yan. Alladhina yuqimuna as-salah. Amin mga sila. Tiutunay nila yung sambayang. Titindog nila yung sambayang. Nasusa sila wang nila rihikat tindugin sambayang. Salida sila halawang sakit ibanway hapanawan ibanway. Tindog nila rin sambayang. Biyadin kagi nila tinindog sin sambayang, hatulan kabayaan sin nagdaag. Wala nila tunay, hakabayaan nila, iwan sin panaiwan nila, sumarawa, piyataalok nila, inatay nila, indila nila, inpito ang gauta nila, pahinang kabayaan sin Allah Ta'ala, hatiap-tiap ibadat, aula-aula na haibadat pagsambahayan. May ta mga anak apo. Sabab kalna, biyay ta kato tani, sinaraak marikato, apabila lumayaw yung sambayang. Alamat dumayaw yung kata. Tanda dumayaw yung kata. Apabila rin dumayaw yung sambayang, hati na nagsasambayang siya, wala niya iya ka din kabayaan. Sin nagdaak ka niya, alamat kumangi siya yan, di hababaw singkong. Ang pamangatuan, matao din nagkupur patuhan, dahil sin namarat siya. Dahil nga jaman na kaulay huling jaman ini, matao din nagkupur. Inahati sin nagkupur, kaya kahagadaon atulan dahil nga nagpapanjari ka niya, sa di niya agarun. Agarun niya rin kabayaan niya. Kaya hagad niya sa Javis sara niya, wala niya kaya hagad atay niya, wala niya kaya hagad hinang simpito ang gauta baran niya. Turayan. Allazina yuqimuna as-salah. Tindog nila, iwan tunay nila, insyambahayang hakabayaan sinagdaat. Na apabila mo yan kaya tunay, hawihad ting jalan niya, hawihad ting papatan niya, hawihad ting kakahantang niya, wala mo liyamuran sing kabayaan niya. Amo natin beta sintuan haruwaing ayat. Kapalman niya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inilang pahsya, nabulaklapang na. Inilang mungkar, bukon na hat na bulaklapang. Ginis babara pa na. Sa gawa tuwanin nagsasambahayang, karausan nila na tumangkis, iban itangkis. Tumangkis na haatod. Tumangkis na hapangdungog. Di na umatod si mangi. Di na rumug si mangi. Di na sumura si mangi. Di na pahibalun impito ang gauta baran pamangi. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Turani mga anak po. Ang pendunya ini bukon pagulaan. Matawad na mo yung kayarya dunya. Yajagahanin ti, biyawlaw na typhoon, dumatong pa Pilipinas, kawaan tagpito typhoon. Ang patay pun makusog. Turan yung mga tuwan. Narangkaw niyo nga simbihan turag bus basay na yat aon makawa da umat na kauna.
kaywanan, pitoy room, pitoy adlaw. Hindi ako mga marawang kajam, datong kajam, naubos na. Uno pendeta sin Allah Ta'ala kato. Alamat si mga nagtawakkal kaniya, nangandul kaniya, awon dirihilan niya haipon niya. Hangan nagdihil siya dihilan. Sa hangan mataud na hukon sa lintaud. Wa mimma rajaknahum yunfikun. Iwan yan ugara na mo kanila. Awon tiyo-tiyo. Awon mataud. Tiyo-tiyo ibang mataud. Kaya napakahan nila yung baran nila. Kaya napakahan nila yung duway nila. Nakarihil pa ruway nila. Turayan to. Kumbihad duragbos, alamat si mga tao nangandul patuhan. Alamat si mga tao kimog danin pangandul nila patuhan, wala sila nangandul paingat nila, wala sila nangandul pakawasan nila, wala sila nangandul pahisiw-siw, sa biyugso nila, in pangandul nila, hulat-hulat nila, pamahasot si mahatinggi. Kalna diak sila. Bukunda mga kanila. Wa mimma rajaknahum, iwan palman sintuhan, uno-uno na inyanug hara na mo kanila, piyag na pa kanila, bukun piyangak kanila, bukun piyang usibaan nila, bukun piyang anyaya nila, sa kawa iharad nila sadya, in kabayaan sin Allah Ta'ala, wala nila na iharad in kabayaan nila. Yan mga tuwa. Sumunod. Wang mariya na hadto. Hindasyo na sila yan. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Silan, parmang sintuhan. Sila na yan. Imatan-matan. Sabunal pag-iman. Sabunal-bunal pag-iman, adilin hinang, way anyaya patuhan, way anyaya pabaran, way anyaya papagkahi. Narang mabiyak na hadto, lahum darajatun, aun kanila yan, way unaraway kanila sadya. Winalaw mo anyaya isa, buko na anyaya, ikaw yun anyaya. Di magpanganyayan Tuhan, di magpanglawgin Tuhan. Nagbabayta siya. Walakin an-nasa anfusahum yadhlimun. Taudin lauga masanatun. Mataudin paganyaya masanato ini. Sinharam sa lagbo-lagbo. Nah. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Aun kanina darajat sa taas-taas hadarat sin Tuhan. Bukon din hatao. Bukon ding habakay niya, bukon ding habusing niya, bukon ding haisiw-siw, sarawa, lahum darajatun 'inda rabbihim. Aun darajat sa taas-taas, aun promotion niya. Yang kat iban tiaas sin Allah Ta'ala. In darajat niya rin dia dunya sambil paadlaw akhirat. May ta yaun kanyan alamat sin pangandul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way alamat niya mangandul, pawaran niya, paingat niya,
Wala alamat niya pangandul pay siw sa hambuok din alamat doon kanya. In piangandulan niya, dugso niya, in kabuhi niya, iwan singkatan pakaradyaan niya, hama puas hinang niyang kasabab-sababan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yugso niya na patuhan. Hangkan siya kiari hilang darajat. Hangkan sila kiari hilang sa taas-taas darajat. Tulayan tuan. Nauno pa. Wa maghfiratun. Iwan kaampunan na sintuhan ng dosa niya. Tayan tuan. Naturan yung hiwal na tubihaw. Halong bay, nagambul da. Nagbabaywas pangatayan. Di man dyan nagbaywas pangatayan. Makaliuring atoy room. Bang nakaliuring atoy room para kala da kula. Nabukon na toy room. Bukon na toy bulan. Bukon na toy tahun. Mari na mabutusin suring kaywanan. Namay taed to na bihado. Sabab di mabaya sa hawihon, di mabaya kurikum. Di mabaya ababa subaya taas. Na. Ampen mga sila yadto. Anong niyaya sila sing kabayaan sintuhan? Sabab tiyan to nila bukun tayo mag-angkat, bukun tayo mag-promote, Tuhan, dilan sila kaampunan. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Puasing kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala niyaap na sila sintuhan, napapas na dosa nila way na hasabab sin, iagad nila na ingkatan, kasarat-saratan, kabayaan sintuhan, aun pa, warizukun karim, iwan rijiki sarayaw-rayaw. Rijiki mo tiw-tiw na barakat, may tak mabarakat, iagad mo yung kabayaan sintuhan. Piyasud mo kabayaan sintuhan, piyagwa mo kabayaan da sintuhan. Ampain kanila mataud, piyasud hakabayaan nila, piyagwa hakabayaan nila. Bukun siya rizkun karim. Na. Amo yadto mga anak po na mo. Mga alamat usog iban babae matan nagtawakkal biugso nila yung sud nila in kataan pakaradyaan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miganap tani mga tuan pagkayad tuya mga sa kulang-kulang maray na maubos yung pangadyan nga ito, yaw po taniw na dyan. Uno karayawan, sin pagtawakkal patuhan. Sin diugso na to na, yung pakaradyaan na to, ubos na to man, na inumpong, na isun-masun, na hinang na to ng kasabab-sababan, na tiyukbang na to na patuhan. Uno makawa na to karayawan. Umbul hambuok mga tuwal. Yung karayawan yan. Min kamalil iman. Nakasud kaw papag-iman yukop. Yung pagkaundang bukong yukop, manginanan. Yung pakayan bang bukong yukop, mangida parasahan. Nakasud siya pa kamalul iman. Yukop, yung pamarat saya. Hati sin yukop, kimugdan siya hatulan.
Hati sing kinugdan na atulan nakasud siya pasalakan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nagtungrakali, nagsamimikata. Sama-sama. Yung sumunod, wa husnul Islam. Naparayaw niya yung pangakad niya haagaman. Bukod nagtunggang king ng katansa iyaw siya kahatulan. Wa husnul Islam. Naparayaw niya. In sumunod, wa makarimul akhlaq. Ivan naparayaw na yung pangadatan niya. Altada kula mga anak kapu yung pangadatan. Dahil hamang nga piara sintuhan piyahin duha kanabihan iwan nakarasulan yung pangadatan. Nahamasa na ito yung mga tuwan naglamuwa yung pangadatan sinto iwan tao. Waliyadu billah, aun papangadatan sin taon, kaya suran sin pangadatan hayop, sin pangadatan binatang. Yung binatang o responsibility nila, pabaran nila, panak nila way, ampain tao, aun responsibility nila. Pangasubuhan sila hadlaw susuo. Pangasubuhanin ama, pangasubuhanin ina, pangasubuhanin anak, pangasubuhanin nakura, pangasubuhanin rakyat. Pangasubuhanin tiap-tiap siyukala. Tiap-tiap hang sulag den katutan yung pangasubuhan mga to. Yung problema, biyabay tak katutan yung pangasubo, di na to majawab yung pangasubo. May ta, naghinang kita niyo pangasubo sing katutan niyo, naghinang na kita niyo jawab sing katutan niyo. Sin biyabay tak katun pangasubo, biyabay taan kita kunwa subuhun, biyabay taan na kita umo ini pangasubo. Sa pindahan na to, kita ning nag-asubo. Tulayan to, ha? Yung wakto'y pagpangasubo, pindahan na to da. Na, hikarua, in kapaiddahan, mahasiltan yung karayawan, hasabab in, kita niyo kugdan ng pangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanabul ma'unati min Allah fi kulli hini wa hal. Danundaran in pangayo na to patuhan. Magkahunahan kita ni mangayo kaniya, di kita ni magkahunahan mangayo patao. Bang kita ni magkahunahan mangayo patao, suway harap na apatuhan. Tayo mga tuan. Sabab na hajatun mo, wayrun dito at tao, at tubarhadat dabiak kayo mo. Dahil sabi, impuunan sinahajatun sinangayo, iwan sinpiangayo, ito Tuhan. Dahil nga sabab yan, yung mga sila nangandol patuhan, harap nila nangayo patuhan. Di sila magpangayo hataw sabab tiyanto nila yung pagkain nila biya da kanya barhadat da. Nangayo manin tao pataw ang pari karihilan nagmularat na. Di lang naman naman. Sinaon na kaniya. Tuwayan. Na. Hakatan waktu, hakatan masa pangayo ko patuhan. Ay ko mangdaap.
kahatihan da sintuhan mong kataan pakaradyaan. Walang hindi kahatihan sintuhan. Ampay kita niyo. Minsan ninalawang bahay na ito, rin na ito pagkaingatan kataan. Na, yadto mga anak ka po. Patauron na ito yung panghinduan na ito. Yung pangayo na ito patuhan, kaunahan naman siya na ito ini. Pit na sa taud-taud. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Baita din kan Abu Hurairah rawahu Muslim. Badiru bil a'mali salihah. Papag-uso-uso. Usugi bambarai, maasi bambata. Pauno, pahinangun sinhinang marayaw. Bukun hinang marayaw kabayaan na to, ibang kabayaan nila. Hinang marayaw ring hatuhan harap marat katutan. Bukun ini ngatun na to, dahil hatao patao. Tari asal ini kay ngatan na to. Sa ini ngatun na to, amin piangat sintuhan dahil kanya mari katutan niyo. Turayan tuan. Kana nagparasya sulat ay apabila yung sulat ini na karong sinta uus na kita nuriya dunya, way na. Sabab amuray ng bunal. Yung mapuat din ngayon ni bunal, hantara na ito magkahin, na way na bunal. Sabab din, bandang kato tanyo, ayaw parik bunal, yung bunal da. Misa ng puting bunal da. Na hindi nga tuhan, amod tim bunal nga kata. Dahil nga sabab yan, bang nato iya ka din nga tuhan, wilingog. Sa bunalin na agad na to. Na, iagad na to maning kabayaan na to. Lingog, sa buong bunal kabayaan na to. Misan pa bunal apangita na to. Apabila wala doon na sulat sintuhan, bukon da bunal. Na. Ini ka to mga tuan. Maka tanyo karayawan hasarab sin kugdan ng pangandong na to patuhan al-hifdu wal-man'a min ash-shayatin o min ash-shaytan wa min al-bashar al-la'im. Panihalaon kita niyo sintuhan. Tampanan kita ni sintuhan day hamangi. Panihalawon kita ni ring hasaitan. Panihalawon kita ni ring hataunangi. Rik mo yan. Hitangkis kita ni ring hasaitan. Hitangkis kita ni ring hataumangi. Di na to kagausan. Inna kagaus. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qadiru ala dhalik. Way gaus na to. Bang bukun ianug haraan kita ni sintuhan gaus. Siya na nag-usog-usog kita niyo. Matusog marayaw sa ini. Kaya rapatan kata ninusog marayaw. In roadmap nila kerapatan sa da sila miyon pa roadmap sintuhan. Na miyon pakabayaan sintuhan si manyang na. Himiyon pa plano sinta uiwan sinsiya
magsusungin problema. Sabab, karapatan din plano niya yadto. In plano sintuhan di pagkarapatan. In programa sintuhan di pagkarapatan. Sabab siya nagpapanjari kato, iwan singkatan, piya panjari. Amo yadto mga tuan indayaw, panihalaon kita sintuhan. Dahil hapanasat sing syaitan. Panihalaon kita sintuhan. Dahil hangi, sinta umangi. Amping tau marayaw, banto marayaw classmate. Hang kalapal. Hang kahinang. So, classmate sila inang marayaw. Yan mga tayo mangudnam. Na, hikaupat. Ing karayawan hatao biugso ning katan pakaradyaan niya patuhan al-wuqufu ala al-hudud syar'iyyah doon siya halimit kabayaan sintuhan. Pabila siya yaning sintuhan, ayaw ra. Pabila siya yaning sintuhan, guahid, harap da, madto. Harap da paunahan, bukon harap paulihan. Uno-uno nang biyay kaniya sintuhan, doon siya. Pagbaita kanya sintuhan haram, di nga na inangon makruh, haram na. Wa adamut tanaju, Iban, di siya magpanglamod-lamod na parakala, mauni pagambulda. Maauni pagbaywas pangatayan. Siya magpanglamod-lamod. Amin mangdahi makakadto siya pakaastulan sintuhan iban pahiyaram sinallahu ta'ala. Siya mabayahan. Tetangkisan niya. Amo yan mga tuan. Nawang mabihad tindagbus, way lingog niya iwan sinakal niya. Way lingog niya iwan siningat niya. Di siya malingog iwan singkahansam niya, nabiyawon tuan. Bang aun hanggatos hansam, lingog siya. Singkahansam niya. Mingkan hansam. Sa kalinalingog kahansam niya, may tanalingog, wala niya piyakay kahansam niya, pakabayaan sintuhan, piyakay niya yung kahansam niya, pakabayaan niya, iwang kabayaan si mga yaddo. Bang siya manamin, ang hansam ako rin kanila. Sarang yaddo, bang siya manamin, hisiway nagpahansam kaniya, ang pasyain niyan, alhamdulillah. Pagsakali, pagsamin niya, mangdaog kulong hadlaw ini. Ngayon, magtatbi. Nah. Tuhan. Amayad to. Ini kalimah. Tahqiq. Uridallah. Mawunal na inla sa sintuhan. Sinabog, ikaw. Ang pembiyon na bunal sintaw, nasa sintaw kaniya. Nasa pulong na si malaikat in jantong sintaw yaw, lima sa kako.
tahqiq nabunnal di magbus inlasa hasabab sin na hinangel buko na sabab sin buko na sabab sin kawasa buko na sabab sin katan sabab kabayaan tewan kabayaan nila bat banghangkan kau kiura na sabab sin kiarilan kau sin magkausin sin tao bat banghangkan kau kiuran bat dilan kau kawasa magkaibing kawasa sa banghangkan kau kiuyakan sabab nakaagad kau kabayaan sin Tuhan mo men kiuran din kayo mo sindiin Tuhan mo magkarunahan karayawan kayo mo ikaw in magkarunahan kita niyo magkarunahan turayan mga anak ka po na hindi akong baliskan. Innabunnalin paglasahan, taras, inaprove kulong nila sa sintawad tuka ko. Kaya rulan na kulong na simpagkaon. Kaya rulan ako simpag-inom. Kaya rulan ako wadyo. Kaya rulan ako singkatantan. Naman kau perulan simbihan, tau iwan tau, simanyang kau, lawi sa aming sanyang mo, lawi sa aming kuyag mo, lawi sa aming pagdul mo, siyan, dahing hanag papanjari. Aturayan lang mo. Amo yan imbay ta kato pangadyan tayo ni, indayaw, singin mangandul, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan tiyo-tiyo aun kabtangan sinhamuk imam in kabtangan sinhamuk imam ini aming imam di siya mabaya sing karayawan dunya kabayaan sin tao sa ing kabayaan niya dia dunya karayawan kabayaan sin Tuhan. Kaya ibuwan niya yung karayawan na adlaw akhirat. Kaya ibuwan niya rin sabing karayawan di sa karayawan kabayaan sintuan bukon kabayaan sintao. Unin pamung niya. Yan bagilin na si jamian ay yatawakkalu ala Allah. Suway tuud law niya ingkatan manusia. Higugso nila, hiungsod nila, ingkatan, pakaradyaan nila, patuhan, hama puas, mahinang nila yung kasabab-sababan. Amad tutuan, yung kabtangan niya. Walakin, sumakawa lang niya. Yu'awiduna anfusahum bil-iktisab, awil bil-kasab. Suway nila laong niya. Puasin pangando nila patuhan. Suway nila wiyak sa uning baran nila maglawag. Uning lawagon. Maglawag sinuway. Nari mo kabakan nung kung naglag sinuway. Suway sila magbiaksa. Biyaksahon nila yung baran nila. Lumawag sinwidiki. Aturayan tuan. Biadami intijar mapi aidinnas. Di sadya manjari tumakad kau sin tumayak kau rihilang kau sin tauri. Bukunya tu pangandol patuhan. Tak kau tuan? Amo tingkab tangan niya. Cuway tudlaw ng kataan manusia. Usugi bang babae. Maas bata. Aula-aula na yung usug. Biyaksahun niya. Ingin hawawaran niya. Himinang sabab. Lumawag. Sin Rijiki yanug hara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari siya tumagad. Sin tumayak siya iwan dihilan siya sintaw. Sabab bukong siya maglawag sinway, inlawagun niya awun.
Diya sinista, yaw narakat. Bang muri makabingitun, pitikun. Bang muri makapitikun bingitun, tagarisin humunas. Iabutan sinunas, siya pinista nagkakapanga. Yan tuan. Biak sahun si manusia, inbaran niya. Lumawag sin sabab. Sini kadawhat nga sin rejeki, ayaw sadya siya tumakad. Sin tumayak iran duhalan. Biad dumanjari. Faman kana bi khilafi hajal kaun, fahaja kaulun insanun ahmak. Naisiw sumulang sing kabtangan niya ini, ang paong magkabtangan duwain sulang ha ini, nisam patao marayaw in nagkabtanganhan, hingan sintao yan ahmak, kabtangan sintao ahmak, kabtangan sintao, kaya may nusanin akkalibang pikilan. Aturayan tuhan, sinjukub, sali-sali hindi dihil sintuhan. Dua tainga, dua mata, iyon katantan. Naringa sa wabian, hisin limiw hayan, sumulang hayan, simbisara niya yan. Kiyawa niya yan, di nga palman sintuhan. Kiyawa niya yan, di nga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahisiw sin mamu, sulang akabtangan niya yan, ingkabtangan sintauyan. Kaulu insanul ahmak. Kabtangan atawa pamuong si mga tao, kulang impikilan, kulang inakal. May tak kulang, sinjoko. Nasiulang ning kabayaan sin Allah Ta'ala. Kaya napusan, kabtangan sinabuk imam. Nagkabtang kain na kala Imam Ahmad. India kabtangan sin Ibnul Qayyim rahimahullah. In pangandul lang niya patuhan. Bangkog dalin pangandul mo patuhan. Katampanan dakaw rin nga kasipugan. Maingat kau masipug. Apabila yung tao rin na maingat masipug, yan na yung kataan. Kangian ka niya. Sabuhay na sipug niya. Na yung tao na nandul patuhan, maingat masipug. Bayin sipug. Hikaru, yung tao na nandul patuhan, di magpanglaog. Di da siya kalauan, tangkis da siya sinun. Hikatu, inanangandol patuhan, waywanta niya. Malasa kaniya yung tao, sabab palasahun sinallahu ta'ala kaniya. Na murah-murahan, mga anak ka po na mo, patubtuhon na mo dito yung pangadyan, yung panghindwa asing kita niyo, pakaniya, patauron na to, lagi-lagi amasa natuli sabab way makatampan simbala amura yung panghindwa sin tiap-tiap siulangan den kato taniw. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Allahumma adfa anna al-bala, Allahumma adfa anna al-bala, Allahumma adfa anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar was sadaid wal masaib ma zahara minha fi baladina hadha khassah wa an jami'il biladil muslimina ammah ya rabbal alamin.
اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في برك وبحرك وجوك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.